Ketheka mutegeri Weru TV bwaga nuntuba kuona kanya kugwatanira na Weru Njumaa na arua turi na makarika kuma kaunti mwanya nyumene tukethwa na gikaro kia Njumaa Thaa na ratitha tukiarire mantu jonde jaja temete ntame kiri mitandao amwe na kuringa biongo bya nteto indi mbere majaja nijo twikirite orito tukubona arua kiri nteto chietu. Thirikari kuongera ntuko ingi 60 cia kabyukire ntumiria mawatho ja meru ja kuthingatira kagitene ga corona. Thirikari ya kaunti ya Meru kuinga michemani ya biothorano bionthe bege siasa kurigiria gutamba gwa corona. Mathomo kure maskuru ne chia mbere South nuntuba kwaga intebege tumita roje stima na arimo bakongana. Siasa dharakanithi kugwata mwanki onde mwandiki muneno akiama kia arimo kia nata tumirite kuruira gite kia MCA. Onimeta ntinyari kinyomona nirio mathithio tukubona arwa ne Jesinta Kagweria tukianjiria tucietu kwa kagita ga karaja skuru cia mbere umotho itithiritwo ikigitabu ega mathomo ne untubu mwana bu ne untubu mathina na umubure arimo na ritoba skuru cia nteru bethagiro bagikurukaira mathina tija ni amona kwaga roje na stima untubura botumaga ana kinyabati umba kuthomo tuko ne untubu kwaga Weru na kaingi ana babi betaka kuraja gutaroje na kwou pagataka gitaga kaingi mantu netajaja mwandiki wetu wantorita mwaniki na gutegera untubu na ridhore ande na gutwachio kiri rugono ruru ro mwanya. Masukuru mengi thiini wa mberetherero matikoretwe magika wega kigeranio gia KCPE ni undu wa mathina matiganite maria arutwa mavitukagirira. Sukuru wa primary wa Mutindwa uria wi wandi ya Kiambere ni umwe wa sukuru ta ino na varia arutwa makoretwe makiremwa ni kuthii na mbere na mathomo mao makiria mathaa ma utuku tondu gutire kwagia thitima. Ino ni wanathengia ya sukuru uyu gukorwa uri vakuvi na ndemu cia Kengen na kuria thitima ithondekagirwa. Ni kwamba hakuna stima hapa. Tuliwekewa stima through rural electrification 2016 and up to date hiyo stima haijawahi waka. Wauguo arutwa kengi ni maceragirwo kuthi sukuru kana magakinya maria nogu muno kuona mambaga kuthi gutava mai kundu kurasa tondu mwena uyu mai ma kunywa matire makinya micii. Wauguo ni gukoragwa na ugwati wa arutwa aya kumirwa ni nguo kana ing'ang'i riria mathi gutava mai nyunjiri kana ndemu ngurani iria ire mwena uyu. Mai ni makoretwo magituthiria muno tondu ciana ikiuma na kuria miciiri kutie na mai ma kuthamba wega ma kuvora nguo ma kunywa na mathaa mengi magatumika muno ria mathi na kuria mucii magitumwa ni aciari yao kugira mai kuria ndemure whereas kuna challenges ya crocodile and the rest na wastage of manpower magicaria mai. Wavo aciari a sukuru uyu ni maracakaika ni kiria marauga ati ni thirikari nene kuriganirwa nio kuona matire matumirwa arimu a kwigana wana kana mavuku ma gutethereria arutwa aya a Mutindwa Primary School kuthii na mbere na mathomo mao uria kwagirire. Na muno kuri thina ya arimu ni turenda tuongererwe ya arimu thiini wa cukuru ino yetu ya Mutindwa. Arabu no atwende mavuku tugurwe mavuku na nigetha ciana ikande kuvituka waro nigetha kithomo kithie na mbere. Ni maragia miario ino varia aciari na arutwa atene a cukuru uyu marathite kwaria na arutwa aya niguo kumatara na kumaumiriria niguo magacire makiria mathomo wa muciri. Thirikari ni tumiritie kuongera gwantu kwingi 60 cia kabyu kuambiriria na arua akiaria na andiki bante tonjuma muthenya minister wogi maba mwingi augite makarika ja corona no kaja gwita ja kiongerekaga ontuko na nandi ni untu brabo tumite thirikari ijukia tagaria riri kagite ne okau na kagwe na tumiritie kurungiko kwa michemo Ntumiriji na andiki gomano kia mugwanja kia magavana kira kirabatere kuthithika muthiene jo mweri jwe 8 kiomba kurema kuthithika mwiri wa Charity Enant Tonkuruki. Fellow Kenyans,
Kigomano kia mangavana kiria kibangiri kuthithika kaunti ya Makueni kwambiria tariki 23 mweri twetete kiomba akuremwa kuthithika nyuma ya thirikari gutumiria mitaratara imiedu ya corona muthenya Juanarua. Thank you very much, ladies and gentlemen. Kirintumiria Narua, Minister wa Rwangido gimabwa mwire jande korone Kenya Mutaikagwe na tumiritie kurunge kwa michemanio na ikaro bionde bia mwingi. Irio michemanio na ikamano bionde bia thirikari. Kirintumiria we Kagwe augite ati ukethirwa michemanio ya thirikari no mwanka ithithike nonga ithithike mitandaone. All public gatherings and in-person meetings of whatever nature are suspended countrywide. In this regard, all governments, including intergovernmental meetings and conferences, should henceforth be converted to either virtual or postponed. Gitene okau kabioni ongeri na ntuku ingi 60 kwambiria Narua na aria kinya kaunti iria kabiera mbairia Thaa Imwe cia utuku na ndi chiondi kethirwa ikiambiria Thaa 4 cia utuku mwanka Thaa 10 cia rukiri. The hours of the ongoing national curfew to continue across the country from 10 p.m. and 4 a.m. This applies now to the counties in the Lake region as well. Amwe na mitaratara ingi iria itumiritwe Narua ni amwe na enemekawa bonde korua kuthingatira mitaratara ya kurigiria gutamba kwa murimo jua corona na aria enemekawa boritwe gwika ite gataria kamita imwe. Kanisa, misikiti na bioro bingi bionde korua gutigira anto baria bagotonya ni gichunche kia 33 akianto baria bagwetikirwa gikarone kimwe. Antoba mwana bono mwanka bethire bekirite maski na bekagataria. Anto biumbe bonde baria bachacha corona korua bathingatire mitaratara yonde ya gwitira ni anto kinyabo bari ugwatine boko gwatwa ni corona. Arimu bonde korua baikinyitwa ne bia guchachamwa ni kenda bakaigwatira nchachamo ya murimo jwa corona. Thirikari kagitene okau ni tumiriti ati mathiko jabatere kuthithika rungu rwa mathaa 70 na jairi nyuma ya gikuona ni antu biombe 50 aki babatere kwethirwa bari mathikone jau. And finally is to ensure that we enforce the 72-hour period of disposal of our deceased persons and to ensure that licensed funeral homes adhere to the things we are experiencing increased transmissions. Interior, we will be calling a meeting to discuss this matter with chiefs, sub-chiefs, and other enforcement agencies to ensure that funerals are attended by the 50 people that we had proposed earlier, because if we do not follow those protocols, then we will be going to bury our loved ones and then follow with more funerals of the same people. Kiaria Kagwe na ugite ate kaunti 23 ikamukira itangi bia kuthondeka miruki ya oxygen gwikinyira muthia jwa mweri jwa 8 mwakene jio na yo KEMSA ikaijana mathaga ya gwitira na murimo jio etekumakania marando jaria thirikari chia kaunti chiri na jio. Nkiripotera nteto chia Weru TV Diako wadietoa ne mwirigi wacharete. Kirenteto ingi na ndi Minister wogima kaunti ne Miru Mishak Mutuma na munene wari tungugi thirikari ne Rufus Miriti ni batumite kanuka kiria siasa na kuboria batige gweka michemanio na biuthurano kaunti ne ubakiara na Weru TV na njira mwanya mabisa baba kaunti bogete murimo jwa corona juchokerete na murimo ju munene na biuthurano bibibi gatambia kinyankuru ki murimo juju turamwankira na ndi juragi Ntumwa ya Narua ikiri asiasa bonde kurekana na gwika misemani ya mwingi ni kwithira ni gwikira akari ugwatine boko gwatwa ni murimo jwa coronavirus murimo bakuwa ni jucokirite na kibubani gikinene inyakethira kaunti ya Meru jotingi ita kaunti ne ingi murimo jwa COVID-19 bando yorukuo yoroteta thina muno ntere nyingi muno cietu cia Kenya itukona utero Western na Nyanza bena thina na baada kwira antu Meru tukarila na muno ngikosho na antu ba siasa ninkuba kwena kwithikira muno rira nkona antu ba siasa bari ya ku Meru bakavunja sheria cia COVID na batikuthiata sheria cia COVID kuna nkuri antu ba siasa bonde please leave Meru alone kukure ukwenda
kure nkwenda tuhakikishe watarisha maisha anto nabuo thai ibu murimo COVID. Lulu luri rwaria rwa imwe kwa imwe murimo jungi jureba kuwa ni juingite kaunti ya Meru na jukuraga antu mono ni murimo jo gwitia kwa tharike ya blood pressure aria ikarikare muthia bakujirite ni mwari akumenyekana ta Sofia Kawira mukari wa Karimantiri kuya gukurukira juu na bo kuri na bata akaribatigire ni bagwita sibitari ni kuraithwa magita kwa magita. Mirimo iko associated na manto a sukari, mirimo iko associated na high blood pressure, ni thoe very common muno utero wa Meru na ibonto okulukira utongere bwa ngabana wetu His Excellency Kiraitu Murungi tura empower all facilities sitho cina ability ya kuthima high blood pressure, ya kuthima murimo wa sukari na nyingi muno ni various equipments bya kuthima nya murimo wa cancer nikenda kadha kwina kathina muntu mbogithoe na kwa mwiri kakagundua mapema na kwa matibabu mapema na mwankatha hii Department of Health ni umbite kwithira yokete new 73 new dispensaries ile kedwa cie ikireta services closer to the people na kiriu over 50 shambia ni ruretwe ni kwa na services na kinyiringiti arite around 20 kinyasio ikarugurwa nikenda tuendelea kwa Antomeru proper services. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntulene ya Karimantiri wandini ya Maua, Gembe South, County ya Meru. Ore ntukuigweta na gukwira kithurano giki nene no wantu baba inge baguchumiria kuruirete mwanya bya gisiasa kaunti Thaa Nithi amwe na itebya obunge na kia gavana kinya itebya MC bire na murutira jo munene mwandiki munene wa kiama kia arimu kaunti ne uniwe Njeru Mutani niwe wa muthia gwitonya siasa ne 2022 na aratomerete kuruira gite kia MC wa ward ya Mugwe gicigone bunge gya Chukai Gamba Ng'ombe. Mutani aruga kwaga ngwataniro katikati ka MC wa Nandi Dennis Mutwiri ni gutumite wodi wikaga witina mbere tora tugutarirwa ni Samuel Gaishma. Wabura kithurano kinene kia mwanka gwojite kithiete mbere gukwiriria no abundi tigano ciambiritie kumata gatigati kabaraba kumereria mataite mwanya na tongoria baraba bikaririte kagita gaka ndeni ya wadi ya Mugwe gicigo bunge ya Chukai Gamba Ng'ombe ciacha ichiokitie kirirembe gatigati ka MCA wa kagita gaka Dennis Mutwiri na mwandiki wa kiama kia Rimonat ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi Njeru Mutani urakinyagwe aibu meritie kuririra gitigiki kiri muchemanio mwe warua urabaire baba bakomanite Mutani natumirite munya wa MCA Mutwiri kuigwa batare na unyanya bonene na gavana Muthomi Njuki kwiringira ndebe akiuga ati ikumania na kwaga unyanya guku arawadi ya Mugwe yagite mirandi ya uthina mbere. Angembuge, me as a secretary of NAT, we work with the government of the day. Anatebu wadura watini kulutawera na indo na thirikari yao yaku na nembuga nundungaho gaundo kana ngaloga ndenia kinya niyo mwana ngara ngaldawera na thirikari eleko nundu wale gakuruta scratch maimba scratch what you are so ndo nani kitabia akimuchokeria Mutwiri na reganite na ndeto ati wadi yake itire na ya gwikumiria kiri mirandi ya thirikari ya kaunti. Untu ambere ngwenda kuga nikenda mukolomwa amenya kuntu kuria kuthondeketwe njira iria mingi muno thiini wa Thaa Nithi kaunti ni Mugwe ward na chief officer uria urutite wira munene gucinda mau monthe aumite Mugwe ward ni mwari uyu aliate oma na nginya tucira tu tutithondeketwe including ya kuthie kwa Mutani muci ena list yako no tuti maundu mothe mera kwa gavana kwina maundu maria gavana eragwa na kwina tumaundu turia tunini twera kwa makarani na mambeste na mau mangi. Njeru ariringira ndebe na rekodi yake ya utongoria kia amani kia Rimonat ararua athuritwe ari mumenyeri wa utonga wa kinthiguru wa kiama giku na vengi nundu bai wakobe wakanya kau kana be wanundule ne national trust mondo mweteke muno Kenya kana tabu obonge tetwalia obonge na lambate monomia ne mukumenya ndo Mugwe
twakinya ndikamwira noe mutweri naonanĩtie kũbũthĩria rekodi ĩno ya njerũ akiugaga atĩ amwe na ũtongoria bubu noe arĩ mbere gĩkĩthomo mũno watho bukaya gũkũrũka bũra bũkwenda arũĩrĩri itĩ baigua barĩ na kĩthomo kĩa degree nĩ mwice nginya kũrĩa National Parliament kwĩna watho ũrathondekirwe na watuĩka ũtĩtuĩka governor ũtĩtuĩka MCA ũtĩtuĩka mũjumbe ũtĩna degree koguo andũ metũ tũsupporteni kĩthomo in all levels ana andũ marĩa makũmeria gatigakwa mama kwenda gũtuĩka MCA ana mone mebanga bange maceragie degree twacona kĩbaro tũkau ũringa inkandano ĩrekwĩrĩgĩrwo kũthi mbere ĩkĩgwataga mwanki wa bũra kĩthurano kĩnene kĩthiĩte mbere gũkuĩrĩria nkĩripotera Weru TV kuma wadi ya Mugwe gĩcigo bunge gĩa Chukegamba Ng'ombe mbĩtagwa Samuel Gaishima. Kirente toinge na ndi akariba thiro rojine ni bameneretie antu barura kugwa ni bagotonya siasa mirandi ya weti na mbere akariba baruga siasa ciatonya mirandi neje ni bakara thena nuntu bakwaga utungata bwa thirikari tantere inge cha Meru bakwarageje nyuma ya kuthondekirwa kithima gya kani karu kirakarite kagita gakaraja kuma kiri kuthuka Nicholas Shabare na ntutoije Atongeria bagisiasa iboretwe batige kuwatithanagia mpathukano chao cha gisiasa na maendeleo muno bakiringithanagua na maendeleo mamethiritwe matigirwo ni atongeria babariku mbere na ugo ikuringana na atongeria ba kithima kiani kia aru kira kirintere cia athirurujine kira gitathirikirwo kuma igita aria ngavana ora wariku na mwanka athaino bethiritwe bakurukira kinyamara kinene na MCA wao akimenya untu bubu batu MCA wetu kirebi muchunguri utera tutemweta nikenda twa report ya mbwa huyu chionde te chionka kwena kinya kirasi kirio kiani kiaro kia nasari kiatiero gitimbi imanja kirasi gekoko mwanka kiatiwa kekiro mbremu lakini kitaimbwa lakini toria mutongerio wa MCA wetu kegeremi watweka euni ngwe yake atena ngwe no nto yambiriru mutongerio ngi atongeri to bori bareke kuruyana maendeleo yara yambiriri tuibange ibaya tirimera ibaya chukume yathire no ntura yetotethia imwana inchi woromwe so ito baromba bareke na ando ire ikwithirio cia utongeria kankoromba atongeria betu ba Meru na kinya muno ba Embe no nto batwi bakuria na andwa mwanga gwatwika nende atongeria no nto mutongeria na antu muntu areta na thina ciawe kwa unende atongeria betu muno barabathuria MCA na asimua babarikuo ni baeta na manto ya inyelete antu no amwe no guboba na nkatho kiringavana awaende twekira ito umurungi no ntuba kuga ate bakuromba kithima giku kithondekwe bobongwa mwanka athaino kithima giku kirikite na kuthondekwa na ibotomira aroje na gikeno okinene kuirwa kura ko twenda kuo kunene ni ati ndaiketo kwaria munene na aratumire antu bawe yawe governor atuma engineer yawe na ndaike tukwaria ngekoro twana na ng'ombe na ndethia cionthe ni kunywa rwiri rwa bwao ya kiani kiaru inkatho nyinge ituwirite muno batu turi aturiba athiru na turi aturiba nture ya kiani kiaru batu kunywa rwiri rwa bwao ya kiani kiaru kwa unende tutena thina ekuru betu batwita kuraya ng'ombe irari ko maitathira thaini kunywa rwiri na kinya batu nende tukarima kinya bantu reingi tukanda kinya tuchukuma no nturutu na rwiro tiara Weru Njumaa kuma kiani kiaru Peter Class Chabare Baga sana Nicholas Chabari baga kiri mutegeri tanambera kurumira antito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na antito onkuruki bebe mutambo Terikone. It's our beef burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio byaku bya nguku au biashara eno. Ndio twathomithia course ya spinning. Ni mwari ombe ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Yani alafu re kundueria. Ali baite. Ali.
nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunie ku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja utaniokolea tu dakika mbili tu nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja. Nifunge hiyo deal man utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunie ku. Katho che mwanya kirigwa mutegeri igweta na mbere kurumira nteto chietu rikana kwarana about 40321 inya kibugu ithatu ijire mweneo namba yetu ya SMS tugita na mbere na nteto inge mutongeri wa Nthiguru Weru Kenyatta noriti atongeria bangi ba Nthiguru kwirutaniria kugwata mbaru kithomo. Kenyatta oriti atongere baba gutigira ni bagutunga mawatho jara jakombithia gukura gwa kithomo na nkuruki gutigira ni bakwathura kigina gya kumbithia gukura gwa kithomo giki kagiteno gaka Rais Weru Kenyatta uroraragia Nthiguru ni Angeretha muchini jwa London kirintu ya mutheya ndiunga yawe na inyirite gitumike mathomo jake ndinjito notia nare oritie Nthiguru kwamukira norito mathomo ja Kenyatta no mukaririgite wa kuthambeta cha gutetheria gukira kwa kithomo Nthigurune. Have removed the guarantor requirement, which is also going to mean our continent, and I'm really very grateful for the future. To my fellow developing country partners, I am proud that we have remained unshaken in our dedication to finance education for future generations despite the tough economic situation. Let us keep investing in education through increased domestic resource allocation, and let us continue to enact policies that support the education sector and strive to adopt digital learning technologies in our schools. And let us ensure that all our girls get an equal opportunity to learn for the benefit of our common future. Kenya, and as we have heard, 18 other countries have already endorsed the 2021 call to action on domestic financing and actioned its recommendation by dedicating 26% of our national budgets to the education sector. I want to encourage all countries to do so that while prioritizing the principle of we continue to put education forward. And the people we really need to thank and the people we really need to think about are the teachers across the world. The teachers across the world who make an or everybody in this room will probably have somebody that you can think of was the teacher who made a difference
to your life, who encouraged you, who gave you confidence. So I just want to say that the best thing about this summit here today is that we are supporting with huge injections of cash those amazing people across the world who are inspiring young people to think that they can concede. Sibitari ya Chogore ni amukirete utethio bo macini cia maternity na cia gwika ana baraba ciari na tuthina twa mwiri kana batikinyite kagita ni Chain Kibetas kuma kire kambuni imwe ya kurikira ngwati aja Kenya arungamiri ba sibitari je bakiaria nyuma ya kwamukira macini ji ni bacokerete kambuni je nkatho bakiuga ati macini ji ikabatetheria bonene gutungatira ana na ciari Matimugambi na Chonkuruke. Kulingana na Captain Lonand Karaure orano CEO wa gikundi kia SportPesa augite cibitari no ni amugwanja gutetheka na into bibu bya mugana wa chiringi milioni 1,700 kenda gutetheria tugenke turato ciaragirwa cibitari ni enu tutakinyetie ntuo. Tumekuja kama SportPesa Foundation tukapatiana bidhaa fulani za kusaidia afya ya mama wajawazito wakideliver watoto. Hii ni hospitali I think ya 7 tumefanya, na kama SportPesa Foundation vile tunajaribu kufanya ni kila mwezi tufanye hospitali 2. Mungu akitujalia tutaweza kufanya hivi nchi nzima. Karaure augete tiga into biu bya cibitari nkinya iba kunenkanira into mwanya bya michetho kenda gukirira bu bya matora na mono gukiria mubira wa maguru ntorani. Popote tunalipoenda SportPesa unajua tumekuwa tukisaidiana kwa michezo sana mpira, so tuko na Kids for Africa zile zimekuwa donated kutoka nchi za nje. Vile tunajua vijana wetu sengine sana wanachezanga bila kits zote, sengine wananga vifaa za kucheza, ndio tunakujanga popote tunaenda tunapatiana kits. Akiaria kagita gakunwa murugamiri wa cibitari ni Chogoria atwe Catherine munene augite na gikeno bagatetheka nontu wa into bibu nontu batiombaga kugura kana kuthondeka bira bia thuka nontu bwa mbecha. Tusaidia kutunza afya yao. Aswa watoto wale wamezaliwa bila kufikisha masiku juu tumeletewa vifaa ya kama kuweka watoto wale wamezaliwa kabla ya kufikisha. Tumefurahia sana SportPesa juu hizi equipment kuzipata inakuanga ngumu juu ile pesa tunatengeneza sio kubwa sana. Inaingianga mara mingi kwa direct kwa wagonjwa na ku-upgrade equipment inakuwa ngumu. Akiongera Catherine na uritie nkinya ntu bange bawendi wega kwibumagiria kenda gutethagiria macibitari mwanya na njira ta inu. Kitu tunaangalia ni marafiki wengine kama SportPesa wale wako na mafikira kama yetu, ndio tusaidiane kwa kuinua hii hospitali kwa njia mingi. Kwa upande ya infrastructure ile ina include buildings, medical equipment, pande hiyo inakuwa ngumu kwetu. Kiripotera Weru Njumaa kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matimugambi. Spika wa mbunge nene Justin Muturi na akinyete kaunti-ini Tharaka Nithi kirima kethaja kutha mbeca cia gutetheria kwambirirwo kwa skuru njeru ya Nthara. Spika Muturi akinyete ntere jionde kuri na mwaki jwa kwambirirwo kwa kiama gikieru ya kisiasa kia ruterero rwa Mount Kenya East na kira gikuirikana nikio akarwira na kio Rais Muturi akuthingatene na atongire mwanya ba ntere iu ario mbunge Gitonga Murugara Paul Kabithi na gutwacho. Akiaria mthikiri arambire kuruthiritwe cukuruni ya Nthara Primary arambire kuri ya kwatha mbeca cia waka secondary yimbia nterino MCA wa Nyaki West Mheshimiwa Mauria Kiongozi enda kwera ntu ba Mount Kenya West tobaikia ngoge mono tobaikia ngoge gitare mzee Jomo Kenyatta tobaikia ngoge gitare Kibaki tobaikia ngoge gitare Uhuru Muigai Kenyatta ne gitare adu chokia guoko neaje tafadhali tunasema kama dunia likupasuke awache ipasuke.
MC wa Marimanti Susan Kuwa Mwindu akiuga thĩinĩ tibo akaguta bora kaunti ya Tharaka Nithi batwire kunanwa bagita wa stronghold biakara kugaigwa bagauka ng'othi minister speaker tokaromwe denomination tokaromwe Tharaka wakoyoreria tando kutoka stronghold Tharaka Nithi county cia kinyanara bikegaiwa potioria stronghold rayo yaromwe mbio. So this time round nagento kiambere tutikotura bia mende ogu nampa tokania katia bidere gotirire mtu aya kiuga naturwe getene gotire mtu tunaangalia matendo ya mtu. Sisi Tharaka ni msichana mrembo, tutatingiza, tutajiringa, mkanyange, mtuangalie vizuri, sisi tujichagulie. Imambra marama kuimba imbere twintongoria Kathomba. Kwa hivyo tujipende, kama tuna jirani amesema nataka hiyo kiti tumsupport na yeye atepe. That's 1963 wakiomba kura hii mlima inakuanga flat kuanzia Naivasha mpaka Isiolo inakuanga flat, lakini wakipata kiti mlima inapanda. Sasa hata wameanza kuipandisha tena, wanajiita west. I'm just sending a message to them, a message of reconciliation. Niwaeleze tumewasupport miaka mingi. Sasa hii mwaka na warudishe mkono. Warudishe nini? Tupe JBQ. Ndio ndo Tharaka maugatea. Maugatea. Mujumbo wa Tharaka gitongwa murugara kitheria mugongwa kirimara. No bateri kuwatanira na kuina rwimbo rumwe rwa gisiasa muno kiri kithurano tukuwata. Kwa vile hakuna kabila moja, hakuna sehemu moja ya Kenya itatoa presidency. It is going to be negotiated. Na that negotiation, Mount Kenya East, Mount Kenya yote lazima tuwe ndani na tupate our own share of what is being shared out. Mount Kenya people must be united at all times. Kwa vile tukigawanya, unajua kete inaweza enda, na kete ikienda tuko na miaka ingine 20 ama 40 bila kuona. Orakore mugeni wa giteo kiri arambi no mwari wa bunge nene Mheshimiwa JB Muturi akiwa tambaru na njira nene kanywa kaka murugara Anwato na uonde kwa mundu kwa ambezi twadire siasa na wande mwe no akora anwato na okore thirikari ri umundi twadire siasa ri mwe angone ne rais wetu ambete akiruga mana 97 kuraga tundu na munini wake anakia arugamire 97 akatawa nani na arugamire ko wengine kwa ruke kambia kwero kwe mundu wengi ngothi kuvoya kirero liku Muturi akinyiria gwe enabia kugana gukinda kindana na ngagwiri komereria matagi kongoro giki kia mutongori wa nthiguru tigetikire kugaokanua na rengi na tutikatuike andu bakwenda kubanga ati itwende gwoka kakokos getu kanini kauga tenge tutethia no nginya tuthie twe kindu giki kimwe tunyitanite twe bandu bamwe uguo wengi wetu niguo ugakorwa we vinya wetu na mtu akishindwa yule atashindwa. Tafadhali kubali matokeo, uende ukafanye kazi zingine. Rudia mama nyumbani, mwambie kura hasikutosha, tuendelee kulima. Gikundi kimwe gia Kristo nikiambiririe kuritana kariba mero njira cia gucionera gantu kagitene gaka uchumi buthukite bunene. Gikundi gikiriuga nikirutaniritie nkuruki na ikundi bingi 68 biekuru na yuthi ire njira cia gwichuirana ara bakabarutana kuthondeka sabuni na kinyaji. Smureth Gregory na gotwacho na moroto jwa ngwataniro eji ya wendo na thiri kana lupeo ni kwae kuruna mbeo mbithi maturene moritene ja kwirita ntakene au kia mono kagitene kaka kuri na umo bwa uturo na maturene ni kukuringikite mono untu kinya thirikari ukurukira mwerekeri wa mumbira Jamiru augite ikundi tabibi ni bikubatethire kweja na ntaile ya kurana na ukia maturene twithirite tukibaunjiria wendo no kiri kenda na botumbo bakinyira kana kiria tugekira ndene yao bethira be sawa tubaitana gutegia makuyu
o uria governor wetu Kiraitu Murungi auga utiri akaritana kana akanenkera muntu Gikuyu gakamuritana Gikuyu. We embrace that. Na ke training jeje alopeo kuru bathithia sabuni, bathithia cake, bathithia detergent ire ingi cionthe bakomba kwendia nja ciacio nga batumira bacoke bendie bomba utwika empowered. Na the 3 pillars of Meru empowerment program, the economic pillar, the social pillar and the political pillar. Tukuije ikundi 34 kiri ikundi bionde 64 bikiamukira baruga cia gutonya kini kuthuguria mwerekeria wa ngwataniro ije alopea ugabo bandite miri yao kiri Ukristo na gucwathire ndeni ya micira kaingi yunaga riria ukiabura ingia na gutiga kuruma methene yeumite kaniseni na tukinyite mathabau na kira twithera tukiuntia ithere no kiri no nto ituje muntu onde na there kana no kiri gutigi ntu omba gucwa aga nguge igaitika bwega ko tukomba okuria mugongo jwetu na njirera yagirite na already thai baraba congratulate kani kundi biu 34 rutere rungi mwandiko kiama kia arimu na ati aja Meru Castoni Mungi urani umwe wa ageni kiathone giki oria mwingi kuguranira into tabibi kumba gukaniria na gutigira muturi atarara mpara ona ri ari na kathomo tagaka grupa betu ndo botuika empowered into bibi tutura arume tukono bitumairo theri itobe nankaire besa tubagurire at least mwekuru akona kithomo kia arathomire tikio theri na ntura ikomba gukira nonto bintu bibi kira tutina ki market nene tutina kyo lakini tuko kana government yekira ito egwitikiria gututetheria kuthithia marketing kumemente South nkiripotera Weru Njumaa Betamure Gregory Kirente to ingi na ndi mbundi ya kumenyera utungi bwa sanini o Kenya Copyright Board nugete kuri na mubango jo kwerekania na kwebera mabisa amba ngwataniro ne uire runga maira sani na kubothuraniria marija mwerekere muneno wa kiama giki Executive Gay akiarugite mabisa bonde bando angichio nde cha kiama giki ni MCSK Prisk na camp bonde baganchunko na kuthitangwa kwa watikana na maite ja ungumania sigei kagitene okaunoretia sani guchiandikithia na mbundi jibate na ugwa na kubekira wirane bwo gukaria utungi bwao. Recently, the Kenya Copyright Board issued a statement giving a status on the management of monies collected by 3 societies, which are Kenya Association of Music Producers, Kenya Music Copyright Society, Performance Rights Society of Kenya, which are licensed by the Kenya Copyright Board. For the sake of background, I would like to state that these organizations are still validly registered for the purposes of collecting on behalf of artists that they represent. Secondly, there has been commenced a process of revocation of licenses for reasons that there are some monies that they cannot account for. At this point, I would like to then mention that the process, once it's over and a decision is made whether to revoke the licenses or not, the public will be informed, including on where to pay royalties and for how long and the next steps that the government intends to take. To the artists, I would like to say that Kenya Copyright Board is your friend. Is your friend, is your ally, is your partner. It has been established for the purposes of supporting you and ensuring that your rights, both in terms of piracy issues and also with regard to matters of collective management, are well taken care of. So we are looking at your interests. Give us time. Kathoche mwanya kirego mutegeri kuona kanya kugwatanira na Weru Njumaa utukubona aru anteto ingi na njira endiku niona charinga thaa 3:30 chiongwa mbitagwa ntinyari kinyoto chemane nyume kagita gate kuraja kiri mubango John Njumaa Thaa kwendeka gitene kakagwatanira na Empress Rita DJ Tushan Temd kiri mubango jare Gimenia Extra.